Айылыңды алып кетті. Сосын жіті өлі жатты резинка. Коридорға өлі қойып тұралық. Рахмат бардығыңыздардың ахуалыңызды сұрап жатқаныңыздарға. Бирок 10-15 күндөн кийин, балким 20 күндөн кийин жакшы болуп калабыз. Ошондо келсеңиздер жакшы болмок. Азырынча биз реанимациядан кийин эч кимди кабыл албайбыз. Мен Бишкекте төрөлгөм. Сен атың ошончун Анжелика да Бишкекте төрөлгөнсүң. Эгерде Ошто төрөлгөнүңдө сенин атың Анжелика болмок да. Бала алып калсамчы? Эркек бала болсоң го? Анделек болмок сенин атың. Сиз кайда төрөлдүңүз эле? Роддомдо.